United States of America. Umugabo uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. He's married, he has 4 children. Umugabo wubatse ufite abana 4, 3 sons and 1 daughter. Abahungu 4 n'umukobwa 1. He works with the New Creation Ministry. Akorana na New Creation Ministry. He's a lecturer in African College of Theology. Umwarimu ku ishuri rya Africa College of Theology. Again, he disciples and trains pastors. Umuntu utegura ndetse akanatoza abashumba. He's undertaking his doctorate. Arimo arakora impamyabushobozi y'ikirenga. He's a man that we respect at the university. Umugabo twubaha cyane kuri kaminuza. He has a holistic message. Afite ubutumwa bw'ukuri. He's a nice guy. Umugabo mwiza cyane. I love him. Ndamukunda. Thank you very much, Pastor. Wakoze cyane mushumba. He's a missionary, by the way. He's a missionary in Rwanda. Ari mu Rwanda nk'umumisiyoneri cyangwa se umuvugabutumwa. With his family. Ari kumwe n'umuryango we. So I just want to thank you on behalf of the church for honoring our invitation. Ndashaka kugira ngo ngushimire mu izina ry'itorero yuko wubashye ubutumire bwacu. It's a great honor to have you in this house. Ni iby'icyubahiro kuba uri kumwe natwe uyu munsi. I know the time I invited you, you had a schedule that it was not easy for you to fix me there. Ndabizi ko igihe nagutumiraga wari ufite gahunda zisa nkaho zikomeye ariko ushaka. But I thank God you have honored our invitation. Ariko turashima Imana yuko wubashye ukemera ubutumire bwacu. So church, join me with your hands as we welcome the man of God. Good morning, church. It is great to be with you this morning. Thank you so much, Pastor, for the invitation to be here. I count it an honor to be able to serve the Lord among you today. I must do a dance everywhere. I'm reminded this morning how Paul said in Galatians 1:15 that God had set him apart and called him by his grace from his birth. God set Paul apart and called him by his grace from his birth. And I am no Apostle Paul. But I'm thankful this morning that God has put me into his ministry. As our brother has mentioned, yes, I am here with my family as a missionary. I'm married with 4 children. I have 3 sons and a Rwandese daughter who was born here. She will be 2 next Sunday, so we thank God for her. This morning, I believe that the Holy Spirit had led me to the book of Romans. I believe there are some amazing truths that we will look at together today from the Word of God. Paul has written this letter to the church at Rome to help them to improve or to solidify their theology. No kuvuga ngo aha Paulo arimo arashaka uburyo yigisha itorero cyangwa se arisobanura uburyo ibyanditswe bishobora kumvikana mu buryo bwa Bibiliya. So we are grateful nearly 2,000 years later that the message that was true for them is also true for us. Kandi ndashimira Imana yuko mu myaka 2000 bitambutse ijambo ryari ukuri mu myaka 2000 n'uyu munsi none rikiri ukuri ku buzima bwacu natwe. So this morning, let's go ahead and read, please, Romans chapter 1, verses 21 to 26. Chapter 3, excuse me. Chapter 3. We'll just read this in Kingdom 1 this morning. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nuko amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana
ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Amen. Before we go any further, let's bow for a word of prayer. Mbere yuko dukomeza munyemerere dusenge. God, I thank you so much that the Spirit has given us these words. Data ndagushima cyane yuko umwuka wera waduhaye amagambo. God, I do thank you indeed that as your Spirit has spoken to Paul, he speaks to us today. Kandi data ndagushimira yuko umwuka wawe wera yavuganaga na Paulo ariko arimo kuvugana natwe umunsi wa none. Father, this morning, please give us understanding of your word. Data ndakwinjiza kugira ngo muri kino gitondo duhe gusobanukirwa kw'ijambo ryawe. God, I pray that you would help me to be clear in the message. Kandi ndakwinjiza kumfashe kuba nsobanutse ubutumwa bwanjye. And Father, this morning, I pray that you would draw men to yourself and women to be saved. Kandi ndakwinjiza kugira ngo data unyenyere urushaho kunyegereza kuri wowe kugira ngo urushaho And gukizwa. beyond that, those who have trusted in Christ for salvation, I pray that you would encourage us through this text. Kandi ndakwinjiza kugira ngo twese twakwizeye tukwizera agakiza kawe ukomeze kudukomereza muri runo rugendo. I pray that you bless our time together this morning, and we pray these things in Jesus' name. Kandi ndakwinjiza guhesha umugisha guterana kwacu kwa kino gitondo no kubahamwe kwose mu izina rya Yesu twizeye. Amen. It would be impossible for us to just jump into this text without understanding the rest of Romans. Biragoye cyane yuko twahita twinjira muri kino gice uko twagisomye tutabanje gusobanukirwa icyo byamaze kuvuga mu gihe cy'Abaroma. It is very important for us to always study Scripture within its context. Ni byiza cyane kandi ni iby'ingenzi ko buri gihe twiga icyanditswe ariko tukakigira mu gihe cyacu cyangwa se mu busobanuro bwacyo. If I don't understand the position of these verses, I may miss the whole message. Niba nasobanukiwe umwanya wa kino gice muri njyewe cyangwa icyo cyavugaga ntabwo nibuze gusobanukirwa ubutumwa bwose uko bumeze. And even if I understand these verses correctly, the rest of the book gives me a better understanding of what Paul is saying here. Kandi nindamuka nsobanukiwe muri ino mirongo mikeya tuvuze biraza kumva ubusobanuro bwuzuye bw'ibyo Paulo yavuze bikurikiraho muri kino gitabo. So Paul has opened chapter 1 verse 1 with his identity. Rero Paulo arimo arafungura kino gitabo mu Baroma igice cya mbere n'umurongo wa mbere avuga uwo ari we muri kino gitabo. Paul says that he has been called as an apostle and now is a slave of Jesus. Yesu Paulo yaravuze ngo nahamagawe nk'intumwa ariko none uyu munsi ndi kumwe na Yesu nk'umugaragu. And he has been singled out for God's good news of the gospel. Kandi yatoranyijwe kugira ngo abashe gutambutsa ubutumwa bwiza bwa Kristo. And Paul speaks for the first 6 verses about the glorious grace of God. Hanyuma mu bice bya mbere bibanza bya kino gitabo Paulo agenda yerekana ibihe byiza by'icyubahiro yagize. That this grace was promised from long ago. Akerekana uburyo bwo gutunga ubu n'ubuntu ariko bwasezeranyijwe uhereye kera kose. And he comes to verse 16 and he says, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Noneho yagera ku gice cumi na bitandatu byakavuga ngo ntabwo nkozwe isoni na buno butumwa. Because it is the power of God for salvation to everyone who believes. Kubera ko ari imbaraga zera z'Imana ku bizera bose. To both the Jew and the Gentile. Yaba ku bagiriki ndetse no ku banyamahanga. And then he says in verse 17, umurongo wa cumi na karindwi akavuga ngo for in the gospel the righteousness of God has been revealed. ngo nuko muri ubwo butumwa no kwizera Imana no gukiranuka kw'Imana kwahishuriwe. The righteousness which comes through faith in Jesus Christ. Gukiranuka kw'Imana kwaragaragariye mu kwizera twizeye Yesu Kristo. But then Paul makes a quick break. Ariko Paulo asa nkaho afuzemo gato yafashe pause. And he goes from celebrating this glorious gospel. Noneho ava muri kino gihe cyo kugira ngo yishimire buno buntu n'ubwiza Imana yaduhaye. And he comes to verse 18 and says that we are all now under God's wrath. Arangije aravuga byiza mu macumi n'umunani ngo noneho bigeze turi munsi y'ubujinya n'uburakari bw'Imana. Why were we just talking about the gospel and now we're talking about wrath? None se ni kubera iki turimo kuvuga ubutumwa muri uyu mwanya tukaba tugeze ku bujinya? The reality is that Paul explains that people aren't righteous on their own. Ukuri se kuravuga ngo Paulo arimo arasobanura agakiza nangwa gukiranuka mu buryo butari bwo. That although the gospel is glorious, our sin has placed us under God's judgment. Ni ukuvuga ngo agakiza cy'akarere mu gukiranuka ariko ibyaha byacu nibyo bibasha kudushyira mu rubanza. He explains at the end of chapter 1 verse 32 that the Gentiles are under God's wrath. Aravuga ngo iyo asoma mu
murongo wa nyuma y'icyo tunabibiri bisozo cy'icaraga noneho akwega abanyamahanga umushinya w'Imana watumanukiye. And then he explains in chapter 2 that even though the Jews were God's chosen people, their sin puts them under God's right. Aravuga ngo mu bice bibiri byahitanye bisozo ku murongo wa mbere ngo nuko abayuda n'ubwo bwatoranyijwe bw'Imana ariko n'ibyaha byabo bibasha kubashyira munsi y'umushinya w'Imana. And nobody has righteousness of his own. Romans 3:1-20 explains that there is none that does good, there is no one that seeks after God. And then we come to Romans 3:20. And Paul explains that no one can be justified by the works of the law. That the law only brings knowledge of our sin. And we see this word justify here in this verse. To justify means to declare righteous. To be called righteous. When we talk about righteous, we mean holy and blameless before God. So Paul has explained that no one in the world will be holy and blameless before God based on what he does. The things that we do cannot earn holiness. And that may seem offensive to us. But we will discuss more after a few minutes about these works that we do. But see, Paul has talked about the glorious gospel, Romans 1:1-17. And then as a reader, if we read from 1:18 to 3:20, we can be very depressed. In fact, it may be tempting for us to put down the book because it doesn't paint a good picture. Because the Apostle Paul has demonstrated that the problem of sin is so large that no one can accomplish. And we come down to understand our need for righteousness. Our need for holiness. And we come to our text for today. We come to our verses for today, starting in verse 1. And notice these first couple of words here in verse 21. Remember, Paul has said that everyone is under sin and no one can be righteous. But verse 21 begins with, in the English translation, but now. And so through our text today, we begin to see that God's righteousness is demonstrated or revealed apart from works. Paul says here that apart from the law, God's righteousness has been shown. Remember Romans 1:16-17. That Paul is not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For it is the power to salvation. And the gospel reveals God's righteousness. It reveals God's perfection in His holiness. And so in these verses now, he comes back to the subject in verse 21 of chapter 3. He comes back to the subject of God's righteousness again. He has now spent 3 chapters talking about sin before he arrives back at righteousness. How is it that someone can be
declared to be holy and blameless. ese ni gute umuntu ashobora kwitwa umukiranutsi wera udafite ikizinga n'umumanyabi? And in verse 21, we see that God's righteousness has been revealed apart from the law, apart from works. ahangaha bica mu myanya kimwe bitwereka uburyo gukiranuka kw'Imana kwaje kugatandukana no guheshwa n'amategeko. The law actually does nothing to save us. mu by'ukuri amategeko ntacyo yakora kugira ngo ducungure cyangwa dukize. We need something else. ahubwo hari ikindi kirenzeho dukeneye. Remember Romans 3:20 that says, by the works of the law, no one will be declared righteous. kubera ko bibuka yuko mu Baroma ibice 3:30 ngo kuko imbere yayo nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo. And so he says here again that this has been promised by the law and the prophets. ngo nk'uko byari byarahishuwe n'amategeko ndetse n'ibyahanuwe. That if we look at Romans 1:2, which I pointed out earlier, that the gospel was promised long ago. hanyuma nk'uko turi buze kubireba mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 2 ngo nk'uko byari byarasezeranijwe kuva kera mu kanwa k'abahanuzi. And Paul wrote another letter to a man named Timothy. arangije Pawulo yandikira urundi rwandiko muri Timoteyo. And in 2 Timothy chapter 1, we see this idea of the gospel promised long ago. noneho tuza gusoma muri Timoteyo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 2 tuza kubona uburyo bwo butumwa bwari bwarasezeranijwe kuva kera. Let's look at 2 Timothy chapter 1 verses 9 and 10. ariko reka dusome noneho muri Timoteyo wa 2 igice cya mbere n'umurongo wa 9 kugera ku wa 10. Let's read these this morning. aravuga ngo yaducishije ikaduhamagara guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu ahubwo bitewe n'uko yabigambiriye ubwayo ni no ku buntu bwayo twahere muri Kristo Yesu guhereye kera kose. Amen. You see, in this verse, Paul explains that Jesus Christ was promised before time began. Yandi magambo muri ubutumwa cyangwa imirongo Pawulo yerekana uburyo Yesu Kristo yari yarasezeranijwe kera mbere y'ibihe. Paul says in Romans 3:21 that the law and the prophets in the Old Testament talked about Jesus. Pawulo yarabyigaragaje mu bice 21 mu bice 3:21 aravuga ngo ibyanditswe n'abahanuzi ndetse n'isezerano rya kera ryari ryarabyerekanye kuzaza k'umwana w'Imana. And he says in 2 Timothy that Jesus Christ was given by grace long ago. arangije aravuga ahangaha ugeze mu bice muri Timoteyo wa 2 ibice cya mbere n'umurongo wa 9 ngo Yesu ngo niwe yaragambiriwe kera kuzaduhabwa ku buntu. We will discuss this idea of Jesus as God's grace in a few minutes. turaza kuba tugaragaza ishusho Yesu Kristo n'ubuntu bw'Imana twahawe. Let's look back at Romans 3:21. reka dusubire noneho mu Baroma ibice 3:21. We see that this righteousness that Paul is talking about is God's righteousness. It is different from whatever righteousness we try to produce on our own. In fact, the Bible actually says that all of our righteousness is as a dirty rag, is a filthy garment. All of our righteousness is like dirty clothes. gukiranuka kwacu twebwe twabasha kwishakira nk'abana b'abantu kumeze nk'umwambaro twambaye ariko wanduye. So this righteousness of God is different from what we can try to produce. rero gukiranuka kw'Imana gutandukanye no gukiranuka kwacu dushobora kwihimbira nk'abana b'abantu. See, this is God's righteousness. uku niko gukiranuka kw'Imana. God is the source of this righteousness. Yes, Imana niyo soko yo gukiranuka. And this righteousness doesn't come by faith. By works, excuse me, that's not uku gukiranuka ntabwo kuzanwa n'imirimo. This righteousness comes by faith in ahubwo Jesus. gukiranuka kuzanwa no kwizera. The holiness that we need to meet God's standards comes from Jesus. uko gukiranuka kose nshaka Imana yakuneguriye ko nzakubona binyuze muri Yesu Kristo. Because let's look at verse 22. reka turebe mu bice 22. It says God's righteousness through faith in Jesus to all who believe. ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. To everybody who believes. kuri buri wizera wese. Remember, Paul has already said this in Romans 1:16. Pawulo arimo arabivuga mu Baroma igice cya 16. That Jesus Christ is the power of God for salvation to anyone who believes. ngo Yesu Kristo ngo niwe mbaraga z'abizera bose babona. Not anybody who does the right things. nta umuntu ushobora gukora ibyiza. We don't earn salvation in what we do. ntabwo tubona agakiza kubera ibyo twakoze. It is by faith in Jesus Christ. ahubwo ni ukwizera twizeye Yesu Kristo. I tell my students ndabwira abanyeshuri banjye that if I ever tell you something, I will show you in Scripture. ngo nimubwire ikintu nzakwereka icyanditswe kijyanye nacyo. So these words that I'm saying this morning about our righteousness coming not by works, but through Jesus.
are not my words. iyo mpamvu mubwira ngo aya magambo mubwire njyewe ko ngo ntabwo gukizwa kwawe kuzaza n'amagambo ko kuzaza kuri Yesu Kristo ni ibyanditswe ntabwo ari amagambo. These are the words of the Holy Spirit here in Romans 3 verse 22. aya ni amagambo ya Yesu y'Umwuka Wera ari mu Baroma ibice 3:23. Salvation comes only through faith in Christ. ariko ngo gukiranuka kw'Imana kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. And why do we need salvation? ni impamvu ki dukeneye gukizwa? Why do we need help? ni kubera iki dukeneye ubufasha? Let's look at verse 23. usome 23. What's verse 23 say? 23 aravuga ngo iki? aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. All have sinned. bose barakiraniwe. Not just some people. ntabwo ari bamwe gusa. Not the worst of us. ntabwo ari babi muri twebwe. All of us. twese. And we've fallen short of God's glory. We are short of God's glory. ariko nanone twasezeranyijwe ubwiza bw'Imana. What is God's glory? What is God's glory? ubwiza bw'Imana ni iki? We talk about glory all the time. buri gihe tuba tuvuga icyubahiro. Worship team wants to glorify God through music. worship team nabo bajya bahesha Imana We icyubahiro. want to glorify God in our giving of offerings and time. natwe tugahesha Imana icyubahiro kubera ariko tutanga ibyacu We n'amaturo. talk about bringing God glory. ahubwo twese tuba tuvuga ngo guha Imana What is God's icyubahiro. glory? ese icyubahiro cy'Imana ni iki? Well, God's glory refers to His majesty. ahubwo icyubahiro cy'Imana kigaragaza gukomera kwayo. It refers to His value. kijyanye na kamere It y'Imana. refers to His worth. kijyanye no kwemerwa kwayo. But what is the worth of God's holiness? ese Imana kwera kw'Imana ni ukuhe? Holiness is separation from sin. ukwera ni ugutandukanywa n'icyaha. What is the measure of God's separation from sin? ese igipimo cy'Imana gutandukanywa n'icyaha ni ikihe? It's infinite. ni iby'iteka ryose. What is the value of God's perfection? ese agaciro k'Imana ko kwezwa ni uko nakahe? We can't describe it. ntabwo nabyo twabisobanura. And so with this picture of God's glory, it is clear that we do not measure up. rero ni muri iyi shusho y'Imana tutabasha gupima icyo kigero cyabo. In our sin, we do not reach God's perfection. mu byaha byacu dukora ntabwo tubasha kugera ku gutungana kw'Imana. And so we need help. bisobanuye iki noneho? bisobanuye ko dukeneye ubufasha. Because even one sin is enough to separate us from God. kubera ko n'icyaha kimwe gusa kirahagije kugira ngo kidutandukanye n'Imana. You may think, well, I haven't done this list of very bad sins. ushobora kwibaza uti ko ntari nakora n'urutonde rungana gutya rw'ibyaha, And my sins are quite small. kandi utwaha njyewe njya nkora n'utuntu duto. But God is infinitely holy. ariko Imana ntihambaye gukwera. And only one sin separates me eternally from God. icyaha kimwe nakora gusa gishobora kuntandukanya by'iteka n'ubuntu bw'Imana. And so we have this picture that we cannot reach God's righteous standard. none dufite iyi shusho itubwira ngo ntabwo twabasha kwegera ku kigero cyo gukiranuka kw'Imana. And so again we see that the message of Romans seems very serious and depressing. noneho biranatwereka ko buno butumwa bw'Abaroma busa nkaho bukomeye cyane ndetse busa nkaho bunateyemo ubwoba. But the biblical message does not stop there. ariko ubutumwa bwa Bibiliya ntabwo bujya bugarukiraho gusa. Because the Bible explains that God's righteousness is available to sinners through grace. kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo gukiranuka kw'Imana kubereyeho bose abanyabyaha. And God offers His righteousness to people through Jesus. kandi Imana yatanze gukiranuka kwayo ku banyabyaha binyuze muri Yesu Kristo. Let's read Romans 3:24 again. reka twongere dusome mu Baroma ibice 3:24 haravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. We have been justified by faith in Jesus. twatsindishirijwe no kwizera Yesu Kristo. See, God is willing to declare people to be righteous because of the redeeming work of Jesus. Imana rero none ahangaha yiteguye kugira ngo yitemo umuntu umukiranutsi kubera akazi kakozwe ko gucungurwa kwa Yesu Kristo. And we come to this word in verse 24 of redemption. hanyuma naho tuza gusanga rino jambo ryo gucungurwa mu bice 24. The redeeming work of Christ akazi ko gucungura ka Yesu Kristo here talks about freedom because payment has been made. kavuze yuko noneho umudendezo wabonetse kubera ko ikiguzi cyamaze kwishyurwa. You see, Paul explains in Romans 6 that we were slaves to our sin.
Bibiliya ya Paulo asobanura mu bice bitandatu yuko twari imbata z'ibyaha. But Jesus Christ has come to purchase our freedom from slavery to sin. Ariko Kristo yaje kugira ngo akugure agutangire ikiguzi cyo kutugura tuvana mu byaha abihuza n'Imana. To redeem is to buy back. Kugucungura ni ukongera kwigarurira ni ukwigurira. Our sin owns us. Ibyaha ni bidufite uburenganzira. But the blood of Jesus on the cross purchases our freedom. Ariko amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba niyo yonyine yaguze umudendezo twari dukeneye. And it's important for us to understand redemption. Kandi ni iby'ingenzi kuri twebwe kugira ngo dusobanukirwe gucungurwa. See, we are redeemed from something, our sin. Ni ukuvuga ngo twacunguwe mu kintu runaka aricyo byaha. We are redeemed by something, the blood of Jesus. Hari n'ikintu cyaducunguye cyangwa cyatwishyuriwe ayo maraso ya Yesu Kristo. And we are redeemed to something, God, to carry out good works. Hari n'undi twacunguriwe ariwe Mana yatanze icyo kiguzi. We will come back to this idea of redemption later. Ibi byo gucungurwa nabyo turaza kubigarukaho nyuma. But let's focus on this verse here in Romans 3 that God, Jesus has purchased sinners by his blood on the cross. Ngo Yesu ngo yashyizeho impongano y'amaraso aricyo kiguzi cyatuguzwe ku You see, musaraba. in just 2 chapters in Romans 5, Paul will explain that we have been declared righteous by Jesus' blood. Paulo agenda bisobanura neza mu bice byaho bitanu yuko twahindutse abakiranutsi kubera ikiguzi cy'amaraso Kristo yatanze. In fact, in Romans 5:9, Paul explains that we have been saved from the wrath of God. Mu yandi magambo y'isomye mu bice bitanu n'umurongo wa 9 Paulo yerekana uburyo twacunguwe tukavanga mu mujinya tugacungurwa ku mujinya w'Imana. Remember Romans 1:18 that we are all under God's wrath justly because of our sin. Wibuke yuko y'isomye mu Baroma igice cya 18 herekana yuko twese twacumuye tukaba turi munsi y'umujinya w'Imana. And because we are under God's wrath, we need someone to take that wrath for us. Rero bisobanuye yuko niba turi munsi y'uwo mujinya ukomeye dukeneye undi muntu cyangwa ikindi gitambo kigomba gutangwa kugira ngo tukurwemo. So Jesus comes and offers us redemption through his blood. Rero Kristo niwe yaje kugira ngo atubere incungu y'ibyaha twari twarakoze. But see, Christ and the redemption offered through him are accomplished only through grace. Aho ngaho niho Kristo mu gucungurwa kwe n'ikiguzi cy'amaraso ye haziye impano y'ubuntu. Look at verse 24 one more time. Kongera turebe mu bice 21 n'icumi. That they are justified freely by God's grace. Aravuga ngo ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye gusa. See, grace is often defined as unmerited favor. Ubuntu busobanuye nk'igiciro cy'ubuntu gusa kirenze. Favor that I have not earned. Igikundiro ntari kubasha kandi nakura. And we need God's favor in order to be saved. Dukeneye igikundiro cy'Imana n'ubuntu bwayo kugira ngo tubashe gukizwa. Because no one can earn righteousness on his own. Kubera ko nta muntu wabasha kwesha gukiranuka kubwe. Paul has already explained in 3:20 that no one will be declared righteous by works. Paulo aravuze mu bice bitatu n'umurongo wa 20 ngo kubera ko nta muntu ubasha kweshwa gukiranuka binyuze mu mategeko. But here in verse 24 we are justified or declared righteous by God's grace. Ahubwo ahangaha mu bice 22 ngo twatsinishirijwe ku buntu bwayo tubeshejwe Yesu Kristo. See, salvation is the free gift of God's grace. Rero agakiza ni impano y'ubuntu Imana yaduhaye. One theologian defines grace this way. Hari umuntu umwe w'umuteolojiya wasobanuye ubuntu muri buno buryo. Grace is that God deals with his people on the basis of their need and not what they deserve. Hari umuteolojiya umwe wasobanuye ubuntu abusobanura nka gahunda n'umugambi w'Imana wo guha abantu ibyo bari bakeneye atari ibyo bifuza. God recognizes our situation. Imana isobanukira imibereho yacu. And rather than leaving us in our sinful situation, God provides what we need. Uretse no kuba ituyobora ntitujyane mu cyaha ariko inajya yirongera ku byo dukeneye ku buzima bwacu. God provides Jesus through his grace. Imana yatanze Yesu Kristo binyuze mu buntu bwayo. Let's look at Ephesians chapter 2 verses 7 through 9. Ariko mu Befeso ibice chapter 2 verses 7 through 9. Iyo usomye mu Befeso ibice 2 umurongo wa 2 kugera ku murongo wa 9. 7 through 9. Abefeso ibice 2 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 haravuga ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje bwose itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'umuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira.
Paul explains here that God wants to display His grace. ahangaha Paulo arimo arasobanura uburyo Imana yiteguye kugira ngo isakaze ubuntu bwayo. And Paul describes God's grace here as immeasurable. kandi ahangaha Paulo arimo arasobanura ubuntu bw'Imana nk'ubutagira akagero butabarika. That is, His grace is His kindness to us in Jesus. yuko ubuntu bwayo ari imbabazi n'impuhwe itugirira muri Kristo Yesu. See, these verses understand or help us to understand that God works on our need. Bis ahangaha muri bino bice byerekana uburyo Imana ikora cyangwa yita ku byo dukeneye. God completely understood our need for righteousness. mu by'ukuri Imana isobanukiwe kwifuza kwacu no gukenera kwacu gukiranuka. And He understood our inability to make our own righteousness. ndetse inasobanukiwe neza yuko tudashoboye kuba twakiranuka ku bwacu. So working on the basis of our need and not what we deserve, He gives Jesus. rero kubera ko yasobanukiwe icyifuzo cyacu twari dufite ariko tutabasha guhabwa cyangwa tutari dukwiriye, niyo mpamvu yaduhaye Yesu ubuntu bwayo. We did nothing to deserve Jesus. ntabwo twari dufite icyatuma twemererwa guhabwa Yesu, ntabwo twari tumwemerewe, But God gave Him anyway. ariko Imana yaradutanze. But why did He do that? ese igitero cy'ubukeneye Why did God give us Jesus by His ni grace? kubera iki Yesu yaduhaye Yesu kubw'ubuntu bwe. Let's look at verses 25 and 26 to better understand. reka dusubire mu Baroma ibice 3:25-26. How does God work for us based on what we need? ni gute noneho Imana igikorana natwe ishingiye ku byo dukeneye? Let's read verse 25 together. reka dusome 25 hamwe. niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo Imana yabyihanganiraga. Here we see that Jesus was offered as a sacrifice to take our place on the cross. hano tubona yuko Kristo yatanzwe nk'igitambo cyajyanywe ku musaraba kubw'icungu y'ibyaha byacu. And while some versions or translations may use the word atonement here in this verse, mu bundi busobanuro bwa Bibiliya ishobora kuvuga nk'impongano. This verse bivuga Ikinyarwanda. actually speaks of a very specific type of sacrifice. ariko ahangaha muri kino gice bavuga mu by'ukuri ku gitambo runaka cy'umwihariko. See, the sacrifice listed here is a substitute sacrifice. buno bwoko bw'igitambo cyatanzwe hano cyatanzwe ari nk'ingurane. Jesus takes our place under God's wrath. ni ukuvuga ngo Kristo niwe wafashe umwanya wacu munsi y'umujinya w'Imana. Because of my sin, I am separate from God. kubera icyaha nari narakoze cyangwa ibyaha twakoze twari twaratandukanyijwe n'Imana. God's glory is infinite and my sin is not. icyaha cyanjye icyubahiro cy'Imana cyari kiganje, ariko ibyaha byanjye nabyo ntabwo byanyemeraga I kubigeraho. did not meet His righteous standard. ntabwo nari uwera no gukiranuka imbere yayo. And so as a result, I needed someone to meet that standard for me. rero kubera ko uko byari bimeze nari nkeneye umuntu ugomba kumpagararira akambera icungu. Because God's righteousness demands payment for my sin. kubera ko gukiranuka kw'Imana kwari gukeneye ikiguzi kigomba kwishyurwa kubw'ibyaha byanjye. You know, God had three choices when dealing with sin. Imana mu by'ukuri yari ifite amahitamo atatu kugira ngo igire uburyo ikorana n'icyaha cyanjye. He can ignore it. uburyo bwa mbere kwari ukukirengagiza. He can pretend it's not there and let me have it. ikibwira ko nari ikinyiwe ikakibonera. But if He does that, iyo iza gukora ibyo ariko then He's not God. mu by'ukuri ntabwo ari gukora Imana. And God cannot violate His righteous standard. kubera ko Imana ntabwo yavogera gukiranuka kwayo. So even though that's possible, it's really not even possible. mu by'ukuri nubwo byashobokaga ariko ntabwo byakundaga. See, the other option that God could do for my sin is to punish me for it. indi mpamvu ya kabiri cyangwa se uburyo bwa kabiri bwashobokaga kwari ukugira ngo Imana impane nyine And cyarakoze. God would be completely just to do that. kandi n'ukuri kose Imana yagombaga kuba ari nyakuri ikora ibyo ngibyo. To be just means you do what is right in all situations. gukora ubutabera cyangwa gutanga ubutabera ni ugukora ibikwiriye mu gihe runaka. If we go to court because we have a problem, we want a just judge. iyo tugiye mu rubanza cyangwa tugiye mu rukiko ufite ikibazo uba ukeneye ubutabera. We want the judge to do what is right in all situations. dukeneye ko umucamanza akora igikwiriye muri uwo mwanya cyangwa mu kibazo cyawe. We don't want somebody who is our enemy to pay the judge on the side so that he condemns us. Yes, ntabwo dukeneye yuko tujya gutanga umushinjacyaha kumuha ruswa kugira ngo aturenganure. So that we go to jail when we are innocent. ntabwo dukeneye ko ari umuntu ujya guca ku mucamanza ngo amuhe ruswa abe yadushyira mu munyururu kandi turi abanyakuri. But see, before God, we're not innocent. ariko imbere y'Imana mu by'ukuri ntabwo
twari And abanyakuri. so God's justice is that He would punish us in our sin. Rero mu by'ukuri mu yandi magambo ubutabera bw'Imana bwuzuye nuko twagombaga guhanirwa ibyaha twakoze. So that was choice number 2. Ayo niyo mahitamo ya kabiri Imana yari ifite. God could punish us. Imana yagombaga mu by'ukuri kuduhanira ibyaha But byacu. choice number 3 Ariko amahitamo ya gatatu is that God could punish my sin in another way. andi mahitamo ya gatatu nuko Imana yagombaga kumpanira ibyaha byanjye ariko inyuze mu bundi buryo. And this is what verse 25 explains. Aha ngaha nicyo ibice 25 bivuga bivuga That God put forth Jesus as a substitute sacrifice for you and for me. nuko Imana yatanze Kristo Yesu kamushyira imbere n'icungu y'ibyaha byacu. That when I put my faith in Jesus, my sin is taken from me and it is transferred to Jesus. Yes, kugira ngo njyewe igihe nzaba nkoze icyaha ariko nkizera Kristo aza mbere impungano bituma ibyaha byanjye bivanwaho ahubwo bigashyirwa muri we. And God's wrath, which I deserve to be poured out on me, also His wrath is transferred to my sin on Jesus. Ni ukuvuga ngo noneho bisobanura ngo umujinya nari nkwiye gusukwaho w'Imana uvanweho ahubwo usukwe ku cyaha cyanjye aricyo gizamurwa muri Yesu Kristo. And Paul actually explains in 2 Corinthians 5:21 that Jesus was made to be sin for us. Ni ukuvuga ngo Pawulo arabisobanura mu Bakorinto ba kabiri ibice 5:9 ngo Kristo yahindutse incungu y'ibyaha byacu So that kugira ngo we might become God's righteousness in Him. kugira ngo tube abera kandi bakiranutse b'Imana. See, this is what we're talking about. Ibi nibyo turimo kuvuga. We need a righteousness which we cannot develop on our own. Dukeneye gukiranuka ariko ntabwo twabasha kukwihesha ubwacu. We need a righteousness that is outside of us. Dukeneye gukiranuka kuri buze guturuka hanze yacu. And so Paul explains here in chapter 3, verses 25 and 26, that Jesus has been our substitute for God's justice. Ni ukuvuga ngo iyo usomye Pawulo asobanura mu bice 25-26 yuko Kristo yahindutse incungu cyangwa imporano yacu kubwo gukiranuka kw'Imana. This is the message of verse 26. Ubu nibwo butumwa turi bukomeze no That God is still fair and that He punishes sin. yuko Imana ikirinda kuri ihana icyaha. But He is also the justifier, or the one who declares righteous the person who has faith in Jesus. Ariko nanone niyo ibyo bitsindishiriza uwizera wese iyo kwizera kwe kugiye muri Kristo Yesu. In other words, He is both just and the one who makes people righteous. God is both the punisher of sin and the one who makes us righteous. Ni ukuvuga ngo Imana niyo ihana ibyaha niyo muhanyi w'ibyaha ariko nanone niyo iduhesha gukiranuka. Or to say it differently, as we already have said this morning, Noneho reka ibi tubivuge mu buryo butandukanye ko twabivuze mu gitondo. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. Yafashe agahinda ibyaha byanjye n'akababaro kanjye abigira ibye. He bore my burden to Calvary and suffered and died alone. Yajyanye ibyaha byanjye n'umubabaro wanjye n'imitwaro yanjye ku musaraba Golgotha abigira ibye biramubambisha. And that's why we worship and sing, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Iyo mpamvu turirimba tukavuga ngo mbega ukuntu ari igitangaza mbega ukuntu ari byiza ukuntu umucunguzi wanjye yapfiriye. And so perhaps you're here today and you're hearing this message of grace and salvation through Jesus. Wenda uyu munsi uri hano wumva buno butumwa bw'agakiza ndetse no kwizera Yesu Kristo no gukiranuka kwe. And you're thinking, so you're telling me that all of the righteousness that I have comes from outside of me. Noneho warangiza ukambaza ikibazo ngo mbese gukiranuka kose naba mfite bisaba no guturuka hanze yanjye. Well, what about the good things that I do? Noneho ukibaza ukavuga uti none si ibintu byiza nkora cyangwa ibintu byiza Don't those nkora have any value? ese byo nta gaciro bifite. Remember, Paul has told us that our works don't bring us righteousness. Wibuke yuko Pawulo yavuze ngo imirimo dukora ntabwo ari iduhesha gukiranuka. You say, Josiah, you're talking about God's grace that I don't deserve. Noneho Yesaya urabona uvuga ngo ntabwo gukiranuka kw'Imana nkwemerewe. But I'm here on Sunday morning, ariko ujyana umujyana umaterano ku and cyumweru I'm trying to do what's right. kandi ntekereza kugira ngo nkore ibyiza. Why am I doing that? Ese kubera iki mbikora? If my penalty has already been paid, niba ikiguzi cyanjye cyarishyuwe what am I doing here? ese hano ni ukuhakora iki? Why do we do the right thing? kubera iki dukora ibintu byiza? We've already been given God's righteousness in Jesus. twese tujya dutanga binyuze mu gukiranuka kw'Imana. So let's discuss some practical applications of this message of grace. reka noneho tubashe kuganira ku gushyira mu bikorwa k'ubuntu bw'Imana. See, the Bible teaches that although we cannot earn our righteousness, we must live in a way that demonstrates our righteousness. Aha, yes.
nubwo tutabashaga kwihesha gukiranuka ku bwacu ariko tugombye kubaho dukora imirimo myiza igaragaza abakiranutse. This is the role of righteous living in the world. Ako niko kamaro k'umukiranutsi kuba mu isi. It does not merit God's favor. It does not earn God's favor. Ntabwo ari ukugira ngo Imana witsindire igikundiro wiheshe igikundiro imbere y'Imana. Look at verses 24 and 26 again. Right? So we have been declared righteous in Jesus. Verse 24, we are justified freely by God's grace. Right? And God, verse 26, has declared us righteous again. But we see no mention of works in this verse earning righteousness. So then what is the role of my works? People are redeemed by God's grace. So remember, we have been redeemed from something, our sin. We have been redeemed by something, the blood of Jesus. And we have been redeemed to something, God, to live in an appropriate way. See, grace provides salvation, and salvation produces holy living. Hallelujah. Holy living does not produce grace. Holy living does not produce salvation. Salvation given by grace produces holy living. Unless you think that it's Josiah telling you this, as is our custom, let's look at Scripture. Let's look at Scripture to prove what I'm saying. If you have your Bible, turn to Titus chapter 2. Let's look at Titus chapter 2, verses 11 through 13. Let's read that this morning, brother. kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Amen. What does Paul say here? Says the grace of God has appeared with salvation. The grace of God is Jesus Christ. Jesus Christ, given by God's grace, accomplishes my salvation. Look here, verse 11. It says He accomplishes salvation for all who believe. And look at Titus chapter 2, verse 12. The grace of God teaches us to deny ungodliness. Yes. And to live in a righteous and godly way. It doesn't say that living in a righteous and godly way teaches me about grace. That's not possible. Grace is free. We cannot do anything to earn God's favor. No amount of church attendance will earn God's favor. If you're here this morning so that God will be happier with you, it won't work. If you sing at the top of your lungs so that everybody in this room can hear you, that will not earn you God's favor. If you provide meals to every person in need in this country, that will not provide God's favor. Even me, if
I take my family from the United States and live in Africa to work for Jesus, I don't earn my salvation. All of these things do not earn my righteousness. In fact, they don't even help God save me. It's not that we can have Jesus and works working together to save us. Jesus and my works don't save me. Jesus saves me, and as a result, the Spirit produces good works in me. We must never substitute holy living for the grace of God. Because God's grace, His dealing with us on the basis of our need, provided Jesus. God did not look ahead in time and say, oh, Emmanuel will be a pastor, I will save him. He did not say, oh, I know that Innocent will give 10,000 francs per week to the church. He deserves to be saved. God said, I know that Josiah is a dirty, rotten sinner, but I'm going to save him anyway. Because remember, Romans 1-3 describes me as helpless. It describes all of us without any hope. Then we come to verse 21 of Romans 3. But now, God's righteousness has been revealed. And we are justified freely by God's grace. And the grace of God working in me to accomplish my salvation. God's grace teaches me how to live. Let me tell you a story about grace in my life. Prior to living here in Rwanda, my family served as missionaries also in the country of Mali. And the police in Mali would often stop me as I drove my car. And they would make up things that I had done wrong. During the last month that I lived in Mali, they stopped me 3 times for going through a green light. You're supposed to go through green lights. But they would tell me I had broken the rules and that I owed money. But one day I was driving around a round point. And I was speaking on the telephone while I drove. And just like here, that's against the law. And it just so happened that a police officer on a motorcycle came up beside me and saw me in the car. And he motioned that I needed to come to the side. So I came to the side of the road and I rolled down the window. And I greeted him and asked what the problem was. I knew the problem. I was hoping it was something else. And so I looked at that officer. And I said that I admitted to him that I knew that I had broken the law. And I said, sir, I understand that I have done wrong, and I admit that I have done wrong. But today, can you please show me grace? And as was the custom of the police officers, he asked me for 20K.
And I looked at him and said, no, I will not pay that. And he said, okay, just pay 10K. And I said, no, sir, please give me grace. And he said, okay, 5K. And I said, sir, grace that I have to pay for is not grace. Grace is being given something we don't deserve. I did not deserve to be let go. I had broken the law of the country. And I had asked for grace. And the officer wanted me to pay for grace. But grace that we pay for is not grace. So ultimately, we talked more and he let me go. And now I have an amazing illustration of grace. But see, on that day, the Holy Spirit revealed something to me. In my Christian life, grace that I believe that I can work for is not grace. My church attendance does not earn God's favor, and I call that grace. My giving to the church and then hoping that that makes God happy with me is not grace. Grace sees me in my moment of need. And grace says, I know that you can do nothing to meet your own need. And grace of God says, and because you cannot meet your own need, here's Jesus. And as a result of that grace, I then point other people to that grace. Which is what Matthew says. Matthew says that Jesus told us to do good works so that we could point others to God's glory. He says, let others see your good works and glorify your Father who is in heaven. And we see here that God's glory demands a righteous standard. God's glory demands a righteous standard. And when we point other people to God, we point them to the cross of Jesus Christ. So grace works in me to provide for my need. God's grace gives me Jesus, who changes my life in salvation. I can't earn it. I cannot repay it. But I live my life in a way that points others to the same grace. Excuse me? I cannot repay it. And so I live my life in a way as a Christian not to pay back God's grace, but to point others to God's grace. You see, if we add grace and works together, we erase grace. If we try to earn God's favor, Paul says in Galatians that we actually eliminate the cross of Jesus Christ. So we live to point others to God's glory. Once we have received the grace of God, we want others to experience the grace of God. And this is why
we do what we do here today in church. This is why we worship. We want to glorify God so that other people see who He is. We meet the needs in the community so that we can tell them how God met their greatest need. We leave our home country to tell other people about the gospel because God has changed us and we want Him to change others. And this is the message of Romans 3 this morning. But if we just hear this message and walk away without making any sort of application, we fail to understand the Word of God. So I want to ask you a few questions this morning. Have you trusted in God's grace for your salvation? Are you believing in Jesus Christ alone to save you? Perhaps you're here this morning and you've never heard the message of God's grace. Or perhaps you're here this morning and you have heard about grace, but you are adding works. So the question is, what are you trusting in this morning to save you? Is it you and Jesus, or just Jesus? And if you have placed your faith and trust in Jesus, and if you are only trusting in God's grace, if you are only trusting in God's grace this morning, are you living in a way that demonstrates His righteousness? Are you living in a way that points other people to the grace of God? Because Paul is going to explain here in a few chapters later in chapter 10 that we, believers, have to be proclaiming the message of salvation. So if you are a believer this morning, are you walking out that grace to point other people to the cross of Jesus? We must walk away from the Word of God changed. If we don't, the Bible explains it as someone who looks at a mirror, walks away, and forgets what he looks like. I want to give us a moment. I want to give us a moment this morning to respond to the message of God's Word. So if we could all, let's bow our heads, close our eyes, and have a word of prayer today. Before I pray, if there is anyone here who would like to speak to someone understanding more about this message of salvation in Jesus, if there's anybody here who would like to do that, would you stand or raise your hand? If is there anyone like that this morning who would acknowledge that by standing? You would like to receive Christ as your Savior. And the second question, if there would be anybody here who would say, yes, I recognize that I am not living in a way that demonstrates the grace of God in my life. If that's you, if you understand the Spirit is convicting me to live out my salvation today, if you would stand or raise your hand, I would like to pray for you. Not because my prayer will change your life, but to just ask God to help you in that. If that's you this morning, would you raise your hand? I would like more people to see Jesus in the way that I do. See your hands.
Let's pray this morning and thank God for His Word and ask Him to help us live in the grace to which we've been called. reka rero dusenge uyu munsi wa none kugira ngo tubashe kubaho nk'ubwo buntu twahamagariwe kubamo. Father, I thank you for each and every soul that is here this morning. Data ndagushima kubwa buri muntu wese uri hano muri kino gitondo. God, for those who are your children who have trusted in Jesus, I pray that you would encourage them today. Data kubwabo ngabo bakwakiriye ukabaha umwami n'umutima w'ubucuruzi bwabo ndagusaba ngo wongere imbaraga. Father, if there be any here who are trusting in their own righteousness or their works to save them, I pray that you would reveal their need for Jesus. ndasenga mwami kugira ngo niba hari umuntu ahangaha wakwiringira imbaraga ze cyangwa ubushobozi bwe cyangwa imirimo ye kugira ngo akizwe yuko wamufasha ukamwereka kristo y'ubuzima. Father, for these this morning who have testified that they want your Spirit to help them point others to your cross, I pray for them today. ndasenga kugira ngo Mwuka wera abasange abigishe kandi abayobora uburyo bagombye kubera abandi urugero rwiza rubayobora mu nzira I pray that your y'agakiza. Spirit would energize them to do what you called them to do. ndasenga kugira ngo Mwuka wera abaheshe imbaraga zo gukora ibyo bahamagariwe I gukora. pray that all of us would submit to your will. ndasenga kugira ngo buri umwe wese uri ahangaha ace bugufi munsi y'ubushake Father, that the bwawe. grace of God would teach us to deny ungodliness. kandi reka ubuntu bw'Imana butwigishe kureka inzira mbi zose. And Father, I thank you this morning for Jesus. data ndagushimiye Yesu kwa cyo gitondo kubwa Yesu. I thank you for your grace in our lives. ndagushimiye kubuntu butangaje wabaye mu buzima Father, bwacu. that you did not leave us in our sin. reka data udufashe kutubaho mu buzima But bw'icyaha. God, that you planned ahead of time that Jesus would set aside his glory and save us. kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibyo Yesu Kristo yagambiriye kera byo kugira ngo aducungure. And God, we rejoice kandi data turakwishimiye. in that sacrifice this morning. twishimiye icyo gitambo twatambiwe. Thank you so much for your word and our time together. urakoze kubw'ijambo ndetse n'igihe tubanye And I ahangaha. pray that we would live this week in a way that would point others to you. ndasenga kugira ngo kino cyumweru tugiye gutangira tukibemo nk'icyumweru kidufasha kubera abantu urugero rwiza rubayobora. And we pray all these things in the name of Jesus. kandi ibi byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen.